Kasengri Bohoi People Council kapan pa ya kajing hakabaya de berkajing kiu palat kabai boarding halal ka district kumta kala dawa ya menteri katnat boarding u eti mondal ban stang penbet ya kene kajing kebala ban kya ya kipai ba kidikhat jong kaseng hapo kajing lam jong president Jason Lennox nang rom klai kendu ya menteri hapo kamra trikam jong u hakasengi baar parkila IT ru ya kedor khas halal kijing balaman takipai ba kari Bohoi district Kila kam baka bil light kalawan klem dapat ya kimitar kajing kelumar habaya day bat kajing penpoi ke by boarding kajing bamla trikam kerukam sam boarding bat kiwai. Nakalian jong ka Riboy People's Council Sengkimi haka juga poring dalam pat ka Meghalaya People Social Organization Riboy District malakas ni hiwan bani kendu isa 80 mondal haka bedi bat ka jinglong jingman jong ka light hapo Riboy District ke jongi kam tamne hapo nongpo ka berika district headquarter haki pori beladem habangi yat ban survey ya kishnong kam tam ka Riboy ka jongi ka win naki district ka basa bian ngilaya sibun tili kishnong ban sutu ya ka jongi jongki nongshong shnong hadin bengila lap ya ki ek baro ngila penkre ya ka report ka bolong very detail te ya katuka report nyala iyo kan Bu Ahmad juga ni cuki minister mata sini kabangala pan batai pi kandiat na kita ki ba nyala iyo kan Bu Ahmad ka jogi pi hari boy kumba julong kini ki basyong hapo no kendong kawi ka bangi jiyo ay kajing ujor na kawi ka por siya kawi par kalong ya kajing bompoy jong kabil ha ka por ka babia mo ada kabuang kabampai kabila kapor kabiang kabamut ba kini ki meter reader nganom sim nakano ka subdivision ngakran kelumang ka district kai ka baki jule maki kalong ba daladi kapor bakin yasam nya kabil kim jupan poi hadu hatliu yeng jong kitu ki consumer so kai ka baki kile kalong ba kibu hadu kan sya ki ay ki bru halti sengkin ki belok unauthorized bomi itu tela ka tu kabil ka poi nem sya ka tu kalong yeng ki bapun kam yang lain kamlong tikna kai ka bajapan dakalane kabel dakalalang sipo bajar arpau laipau saupau hangadu por ki yo e kabel bar anong kendong hi kuma pitip kini ki beri babela mensni jajanmit pisal alun so kani ka budget ki haban manage ka por ka ba baro kalong timely la ka de ka jingtiet ka bam ka di baro ki jing don kam tekan ka jing bomla jong kini ki meter reader kam di bangi ni ong ba ka de ka problem kabaki kimla adalah demo bandlek kenang yang kata kamen rei kai kabangi ni address yu mendak sing kalong ba ka shortage of manpower pila ada pipet ye kini ki meter reader kawe ke shnong kabaki ki de ban cover tak kumno ruspa teli kini ki longying henrei ki cover double ye kata khatar khat lai spa teli ki longying te kamde ka basup hanu kendong ka kamlong ka mahasor ki ying ki long marsundai markhap Kala dengi keren ruspa teli ki ying hanu kendong kapamut na weulum sya weulum. Ti kata kadi gajing te ka shortage of manpower kamdi ka hapo office. Hindi hapo office ngi yu ingi saki ya kata. Te kita paro kidi gijing kiba ni atu ya u power minister da ka baburum ni smutu ba ka position jong ka power at this point in time kam don ka position ka babiang. Despite ki challenges beper ngila kentu yu ba kini kita ki basic necessities bakum ki breu ngidon kam ban pentulu ni kam syakmat bat hakini ki juk ki bamanta claim ka laj nginom la hi ban le kino ki jai kam ban kawin opring jong kata kalong bah hakini kidiat sing ki baladap niyo bani kendu bar ki nong snong jong kawin ki snong hapo nong po constituency ka nong sangu hanong sangu menta ki don ki longying kumba saupo tili ki longying te menta la ba khandai benai tam kim yo laj kajing bom yo laj ka jong ki nomor po transformer ula snu bat ban repair ni katuka ya katu transformer nak kalian juga office kamtre nama baki don ki dues ki don ki outstanding tenrei katu ka outstanding ka bangakran kali yang ka bamne kabil kampoi ka por ka babiang kajing bompoi jung ka por ka babiang kini ki consumer ki mla ban siwi ka belaj but kum kini ki case ki don nak kalian juga district dan nak kalian jungi kum gaseng ni 8 pau khmat jong power minister baki hab ban streamline kini ki ek baro ki meter readers kidai additionally dang dei bandang recruit kidang dei bandang ai kam ki babun ki jing don kam te kini baro ni labu ya ka jing tho akmat ga jongi te ngin pet ni haban pudin ne ga kam nomor kam dei tang ka nongpo subdivision baro ki ka district hi ka syam ya kan ga ju ka jing kata ka dei ka bangi address akmat ga jongi